Ingoma ya Kagame mu Rwanda n'ubutegetsi bwa Trump muri Amerika bashoje umugambi mu ibanga rikomeye. Amadolari avuyemo yishyurwa cyomoro kandi yaragombaga kwishyurwa leta y'u Rwanda. Iri banga rikomeye ryaje kuvumburwa ubwo ku ya 13 Werurwe 2025 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yohereje ibaruwa ambasade ya Amerika i Kigali mu Rwanda hakuyemo ubutumwa bw'uko u Rwanda bavuze ko rufite ubushake bwo kwakira impunzi n'abimukira. Ubutegetsi bwa Trump bwari buri kwirukana muri Amerika budashobora kurezwa mu bihugu bakomokamo kubera gutinya ko batotezwa. Muri iyo baruwa kandi hagaragaramo ko hari impunzi imwe yamaze koherezwa mu Rwanda, ariko bikagirwa ubwiru kubera nyine ko amadolari Amerika yishyuye cyomoro umuhungu wa Kagame yahise ashyira mu mufuka we aho kuyashyira mu isanduku ya leta nk'uko biteganyijwe n'amategeko. Trump nk'umuntu ugira amagambo menshi arimo kwivovota yivuga imyato, ntatinzamo kwasasa ibikorwa nk'ibi akabivuga cyane ndetse akanabisakuza no mu binyamakuru. Mu buryo rero butandukanye, Kagame yasabye ko ubutegetsi bwa Trump bohereza bucece umunya-Iraq wabaga muri Amerika witwa Omar Abdul Sattar Amin mu Rwanda. Mu kohereza Omar Abdul Sattar Amin mu Rwanda, ingoma ya Kagame yishyuje Amerika amadolari 100,000 ahwanye na miliyoni 147 z'amanyarwanda ngo Omar Abdul Sattar Amin yakirwe mu Rwanda. Kagame yabwiye Amerika ko ayo madolari 100,000 hageneye kuzakoreshwa mu guha ubufasha nkenerwa Omar Abdul Sattar Amin no kumukorera ibyangombwa byo gutura mu Rwanda no gukorera mu Rwanda imirimo yamutunga. Gusa kugeza uyu munsi ingoma ya Kagame ntiyerekana urwego rwa leta y'u Rwanda rwakiriye ayo mafaranga cyangwa amazina ya nyiri konti ya banki yacishijweho. Nyuma nibwo byaje kumenyekana ko ayo madolari yacishijwe kuri konti ya cyomoro. Ibi byaje gutera ikibazo abanyamerika bakora muri leta y'Amerika. Nyine abanyamerika bakangaga ko ibyo kwishyura amadolari akajya kuri konti y'umuhungu wa Kagame bishobora kuvamo ikirego cy'uko Trump yitwaje ibyo kuzana impunzi mu Rwanda kugira ngo abone uko anyereza impiya cyangwa umutungo wa Amerika. Gusa Kagame yabwiye abanyamerika ko cyomoro ari mu bayobozi b'u Rwanda kuko uyu cyomoro ari mu bantu bamwe bategeka cyangwa bari mu buyobozi bwa Rwanda Development Board cyangwa RDB. Bityo rero mu gihe ibyo birego byaba bizamutse, Trump yakwerekana ko amadolari yashyizwe kuri konti ya cyomoro n'umukozi wa leta y'u Rwanda uhagarariye RDB. Ubundi ubutegetsi bwa Trump bufite intego yo kwirukana abanyamahanga benshi bashobora kuba bahereye ku bantu bagera kuri 168 boherejwe muri El Salvador muri Werurwe, ariko ntiharamenyekana inzira zemewe n'amategeko Trump azakoresha kugira ngo ashobore kwirukana abanyamahanga batari abazungu muri Amerika. Ni muri urwo rwego rero Kagame yemeye ko azakoresha umwanya afite agahindura u Rwanda agatebo Trump azajya amenamo abimukira batari abazungu. Kuri ubu rero bikaba bihuhiswa ko hari abandi bimukira bagera ku 10 bakomoka mu bihugu bitandukanye bari gutegurwa ngo bazanwe hano mu Rwanda. Kagame kandi yabwiye Amerika ko igihugu cy'u Rwanda gishaka kugirana na Amerika ibiganiro kugira ngo hategurwe gahunda irambye yo koroshya iyimurwa no kwirinda gusubiramo ibyafashweho imyanzuro, hibandwa cyane cyane gushyiraho uburyo bwo kuvugana bya vuba na bwangu igihe bibaye ngombwa. Kagame yabwiye abanyamerika ko intego ye yibanze ariko no mu byatumye kwemera kwakira Omar Abdul Sattar Amin ko ngo hari guteza imbere umubano na Amerika no kwerekana ko Kagame yiteguye gushyira mu bikorwa gahunda zose zishyira imbere inyungu za Amerika kurusha izindi nyungu izo zose. Kagame yanongeyeho ko azirinda kugira abanyamakuru azabwira ibyerekeranye n'abantu Amerika izajya imuha, kuko ikibazo byose azajya abazwa azajya abyohereza abanyamerika ngo babe aribo bagena ibisubizo, bize ko ibyemezo n'imyanzuro yose y'u Rwanda izajya ibanza guhabwa abanyamerika ngo babyemeze mbere y'uko bishyirwa mu bikorwa. Kugeza ubu yaba Kagame yaba na Trump bose ntibaravuga ku mugaragaro ibijyanye no kwimurira abantu mu Rwanda. Uhitamo Amin nk'umuntu wa mbere wo kugeragerezaho iyi gahunda ntabwo byaje gusa nk'impanuka. Amin yibasiwe cyane na Trump mu gihe cye cya mbere ubwo yari umugabe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutegetsi bwa Trump bwagerageje kumusebya, kumuterabwoba no kumusiga icyasha ko ari
umunyamuryango wa ICC wakoresheje amanyanga babona uko yinjira muri Amerika yitwikiriye gahunda yo gutuza impunzi muri Amerika. Mini n'umuryango we bahawe uburenganzira bwo kuba impunzi muri Amerika mu 2014 mu kwezi kwa Kanama 2018, mu gihe Trump yategekaga mu gice cya mbere. Abantu benshi bitwaje imbunda bateye urugo rwa Amin Sacramento muri leta ya California, baramufata baramufunga. Amin yashinjwaga kuba yarishe umupolisi muri Iraq ubwo yari muri ICC. Ubutegetsi bwa Trump bwashaka ko kumwohereza muri Iraq ngo aburanishwe, ariko akomeza kugaragaza impungenge ko byamuviramo ahubwo kwicwa. Amin rero yakomeje avuga ko we n'umuryango we bari muri Turukiya igihe ubwo bwicanyi bwakorwaga. Umucamanza mukuru Edmund Brennan yemeje ko mu 2021 ko ikirego giteye inkeke kuko gishingiye ku batangabuhamya batizewe no kwiperereza ridafatika. Maze kurekurwa ariko bashinjwe abinjira n'abasohoka muri gasutamo ya Amerika cyangwa ibizwi nka ICE ku buyobozi bwa Perezida Biden bahise bamutwara bashaka ko yoherezwa muri Iraq. Bavuga ko atigeze agaragaza ko yaba yarakoranye n'umutwe w'iterabwoba ubwo yasabaga ubuhungiro ngo aze muri Amerika. Kuva icyo gihe akaba yarakomeje gufungwa na ICE. Hagati aho UNHCR cyangwa HCR yamenyesheje Amerika ko ingoma ya Kagame mu Rwanda igaragaza ibimenyetso by'uko ubutegetsi bwa Kagame nyine bufite umuco utumva neza inshingano zabwo mu masezerano agenga impunzi. UNHCR yavuze ko Kagame hamwe n'ubutegetsi bwe batanatinya no kwica impunzi igihe izo mpunzi zirimo gusaba ko uburenganzira bwazo bwubahirizwa, harimo n'ubwo gutaha mu bihugu byabo kavukire. UNHCR yatanze urugero rw'uko impunzi zimwe z'abanyekongo zigeze kwicwa na leta ya Kagame ubwo zasabaga ko zatahwa, zirimo no kwanga ko zashyirwa mu gukora imirimo ya gisirikare mu Rwanda. Banongeyeho ko muri rusange u Rwanda rwanga abashaka ubuhungiro baturutse mu burasirazuba bwo hagati nka Afghanistan, kandi ko nta bunararibonye bafite mu bijyanye n'ubuhungiro bukenewe kugira ngo bakemure ibibazo by'abimukira baturutse hirya no hino ku isi. UNHCR ikomeza ivuga yuko gituma ubutegetsi bwa Kagame budashaka impunzi ziturutse mu burasirazuba bwo hagati nka Afghanistan, Iraq, Iran, Syria n'ahandi, nuko impunzi zivuye muri ibyo bihugu zo zikunda gusaba ko uburenganzira bwazo bwubahirizwa kandi bakabivugira ku karubanda, mu gihe izindi mpunzi zivuye mu bihugu bya Afurika nka Sudan na Eritrea na Ethiopia bo bakunda gucisha make bagaceceka igihe uburenganzira bwabo buba burimo guhonyorwa na leta ya Kagame. Ntibisobanutse niba rero iyi gahunda nshya ya Kagame na Trump iri mu mushinga munini w'ubuyobozi bwa Trump bwo kohereza abantu benshi cyangwa se kugarukira gusa ku bantu bamwe runaka. Ariko umuntu wari ufungiye muri Amerika ashobora koherezwa bucece mu kindi gihugu atigeze abamo, atanavukamo, atanigeze anakandagiramo, nabyo nibyo kwibazwaho. Hagati aho Kagame yakomeje kuririra kuri izi gahunda no kohereza impunzi mu Rwanda, asaba Trump ko yadohorera Kabarebe akavanwa mu bo Amerika yakomatanyirije. Kagame kandi yamenyesheje Trump ko mu gihe cyose byaba biri mu murongo w'inyungu za Amerika muri rusange n'inyungu za Trump by'umwihariko, Kagame azakomeza gusahura umutungo wa Kongo no kwica abanyekongo bashoboka bose ngo uwo mugambi utagira gishigesha yadebya inyungu za Amerika. Nuko rero twizere yuko abanyekongo baba abari impunzi mu Rwanda, baba bakoreshwa mu kuyogoza ibintu mu gihugu cyabo kavukire, ndetse n'abandi barimo guharanira amahoro muri Kongo n'umutekano wa Kongo, bazakora isomo bakamenya uko bitwara mu masezerano barimo kugirana na Amerika. Ubwo rero twizere ko mu masezerano bazagirana na Amerika bizaha Kongo amahoro n'izindi mpunzi ku isi hose, kandi ayo mahoro namwe niyo tubifurije iteka nk'uko bisanzwe muri uru rugwiro iteka.